gum but mama for we so ntu dwa se anopa ye tira ye wo nana amache bare ehene ewo ye ntema se nche bia ye ne nana ebedi nkomo council of state nkomo a ye hyase enra ye betwa so ene dan ne didi nkomo nyankopon ya adoma Tuesday ene o maba no eba so mame enom nsuo emra na mema nana akwa aba na afi ye ni ye nkomo no kanjen energetic drinking water. The only alkaline water. The only alkaline water. Only. That's right. You need command pay. Right. Yeah, that's it. Boamah. Madania must be no introduction. Steve Osumwe. Yaw Boamah. That's na meet you, baby. Aye. Kangen energetic drinking water as usual. Sene canon the only alkaline water. Ope say who say alkaline water or not. Amaka say alkaline water be anywhere. ODP test abe test ebe ma color yellow and ebe ma orange, not even green. Or lemon color. Alkaline water be our test here. Ebe ma color blue and I say purple. And that is why we say Kangen energy drinking water is truly the only alkaline water. So be any be fine. But then so far the air testing na yehudie Kangen energy drinking water. Na sabri mono ye alkaline water no ye send tie san say yensu a contain alkaline then contain minerals nso a ye mani pedua na ehoro fi efri ni pedua no mtie anope ye chirechirim senti a ehia say ehia Kangen energy drinking water na anope ade a ye be focusing on pa colon na ye ka colon na colon no enye ade bia nipa me fanse wonsono a wo yem no ye wo nketwa ene wo kese o ze nketwa no wo mfimfin ena kese no abobo as a rectangle afa ho sei ena nketwa no wo mfimfin enti bro ne beka se large intestine enti ever say no one e friend colon no wonsono kese no a udidi a aduane ne yam na enamu a kopem se ewie adwuma ye wo ne pedua no ma afi e pass out efri ne pedua no ne friend colon no na colon ya chichem antu abobe 4 chambers ye wo de ewo soro de ewo enchim ena de ewo fm ansan fm de na aduare no ayama wi aye na adwuma wi kura na be fm na ansan afi no a pass out ani pa obekwa akogya online na sa colon we no Imun sem no edoso pa pictures na that screen so no viewer discretion kakra we ano hye kakra nti ya momfa nche enkrofo menya cancer okay omanum Kangen ionized water na Kangen alkaline water no for 3 months na e difference na nti na Steven ya ntwen pictures na kakra na me build this point nti be pictures na fu so me build this point we na ya fa pictures ni achirichirim ni nti a etesa eni se na maka no colon no ye wonso kese no ya chichemu into chambers na colon no eya ohawa eya etanya eye dedikan eya de friend constipation se wadidi na aduane no entimi anyam yie na fe aduane na kwakoka enti amafo bebre ho omuntimi nipa no obo on ma odipa no enche na constipation kwa ayemtim na yemtim ti aduane no ntimi pass out eye problem ba ko a e affect eye colon no pa ene de tosum yenu eye cancer colon cancer eno so ade o ena de tosum yen say ade friend diarrhea no ye de said ye nipa na aduane no ayama wi ba ye nsuo enti ene obi o se merane na fi okoba sa we ne mom nimienu no de ye eta ye common pa hadwen pa no de common one pa na constipation no ayemutim no ena de hadwen kese pa no cancer no colon cancer no na obi enya sa ade no a de beboa ni padua no na ayi afri ho anti se ene da screens or say common issues. Some common issues affecting the colon include 1. Constipation, ayemutim, ena maka wasem. 2. Diarrhea. Ene se nipadua no yem ehwie obi edidi anopa ya omfanche ya apomodi ho adwuma na ye senetie ena colon cancer eno eye kokram eto saa unsono kese no aduane yam fam epie no emu no na se colon cancer no eba beka ho a etomu a eno na nipa no echese wapomode no utina anya de etina kra hwe kra be require surgery na se be ya ene ebi kra obetimi treat ne kama no ohia eye alkaline enuane any intitru nsu eye alkaline enu nti na ye kan for Kangen energy drinking water ye alkaline san contain a dear friend antioxidant
Into quite ben so na kangen water faso na eboa obi a otanya yemutim ene obi a wanya colon cancer eno na ye ba be chirimuti meja de ama papa na fi pictures no flow no afi wa chirichirim kwan kangen energetic water na faso obi a wanya colon cancer ni constant constipation no itimi boa no akwan Yaw Boamah mze de bia de o kan say kangen nipeduan muzum live yes pa o de kodi acidic foods ni acidic drinks we are bogus drinks nano obi di nso obi breme or the free Canada no the buy or the buyer may test and na pH ni 8 ampa ye hwe hu nso na pH ni indicate say 8 okay which is nipa no or kan ukra ni pefe okay but ye mo ha no obi betra ni nso no say 8.5 obi test and na fe emau 2 emau 3 nti so wa want nti water no say wo ka say wo num nso say ye mfa ne say akofom kra no say yes 8 at least 7 a neutral. Once a pH scale near 0 up to 40. Okay. And 7 a yard than terminal. And wow that much, but and also cause damage. In 7 on your friend pure water. Okay. And it's your pH near 7.0. We are pH scale that TV. That screen so now say 15 there no 7. And normal tap water cry at 7. Nemo galam say anything. Want to be no tap water. Okay. Now what test water streams and lakes na ebe onwanwa so the pH indicator na test here utuminya beye 8 utuminya beye 9 utuminya beye 10 nso obi wo breman UGC bebia ye nso ni nso tini bi ewo yes say bi test here MIN 10.5 pH ye call this water for really my name sorry Church of Pentecost Breman Central ye call Breman English Assembly ye call excursion MIS and so ni bi wo ho ye test ye na keka ko be 11 enti chese nso ankasa na e alkaline ti sa no be se de bia ye ba ye pese ye test na obi wo this is the first time or what test kanji na ema blue and this is what we say it is the only alkaline water in the country and we don't lie to you like other waters are abia obesa na wa test no we na ma abia yellow color into sanso ya ahwe egu sa to emu ya tro ho say 8.5 pH 8.5 pH our pH scale no so we no we be 2 into when highly acidic but here in the can say and this can be equated to be an energy drink and soft drinks soft drinks now to turn highly acidic when you take your smartphone now which was the pH of soft drinks and a pH of energy drinks A2 nka say enkonum those acidic things but the can say sabria wenya kangen e wa ha no wonum saa ne ama nyina ewie na eno na ha nipedua na afi ni Dr. Otowobe kan say so nipedua ne ya acidic yare nyina to meet nemu ma ne yeyi nemu nipedua ye alkaline yare to meet nemu in this acidic state no and to meet cancer I say 90% of cancer say cells new tissues here acidic very simple and when you aduane alkaline to say haban fruit and vegetables you are fighting against acidity you are fighting against cancer. That is the meaning. Now, idea back na Steve can want some air constipation. Yeah, boapani say when you constipation, you need our high pH, and this is very basic. Everyone is Boamah, this is oil, cooking oil. If you with 2 glasses, this one is A and then B. And when you di bichi kusia di biya nwamo edi chikelewele chetonia dia dia. We have it in these 2 glasses here. Okay. This is ordinary water, acidic water on the market. Which we use obon say and one tiny. Yes, so this is what we call suspension. But when you high pH now, this goes for be when you constipation. And chronic degenerative. And you mean say your colons, your intestines are blocked. Sisi. So when you get the tangent high pH, you know, almost say, and you see the reactions. Oh, to now to say we no we any showing na fra. Into means afra though you see say but the difference is clear. Look at this. Ubon say it is clear here. Good. And this is oil which has not been used. I'll use oil which has also been used. Then find is all the achinam, all the ayebibi. O design the idea chikele will near here see one. And I idea enchinam. Exactly. So okay. Exactly. Into Stephen before Stephen Ebesum Pesame here and also not. Okay. So this is oil that has been used when you are okay. So we are going to test that one and we will see the difference to bones. And see, this is oil that has been used to fry something. And only the ordinary water ebe guso. And also bones But when you have the one that has been used to fry,
What the kanji no so obon say the difference here no say a breaking into smaller minute so particles good. So you see say unlike this one which is clogged no when emawojin son tentem na flash that acidity in your system. Okay, fa Johnson no mu pie enka ni pedua ni mu. When you look at what Kangen has done here, unlike the other one say this is the regular pH. When you look at it, the difference is clear. Unlike this one, let me just leave these two up. On say when but this is showing you some form of breakdown. And that is what we say is a Kangen. It breaks down. So if you have constipation, a flash system, and you see the immediate reaction. It is just detoxifying you. So what the nyamia say? A clear body. A clear body. You don't need medication for some of this. It's just the right drinking water, Stephen. Enti ya brebian ya no medro. Ha, nyama bi nyama ne bi wo ho no ma e wo se nsu akomu no e nsu papa. Because ni pedua no abode mu nyansa pe science actually say ohanchiche mu be ye aduosia num ekwaduoson 65 to 70% comprised of insuo. Enti sa wonsuo na woni pedua no mu nya yare no ade eba bebre. Enti afi e beba pictures no so. Onse makase ohawa colon no nso akese na nya no ebi friend say kokram na friend cancer no. E beba pictures no so bon say de wanya cancer na mo ayetum. Eno na pictures na edi kan show e ka say viewer discretion no. Enti so hwe de ewo binkum na you could see say emo ayetum emuntimi na ho after say nipa na anom Kangen energic water because say alkaline water na contain antioxidant na that detoxification property nti no etima clean mu amafi emu abaye clean on the right into we share the that benkum so before no na emu ayetum eno no eno ye obi a wanya colon cancer che say the ni nso no no ayetum che so ebi a ebia no entimi nyam ye entimi mpie enwurum but after so one Kangen water no that is the picture on the right and before and after. So this is what Kangen energy drinking water no it does. And yakase Ghana hanom no machine na di nsuo no Kangen energy drinking water machine no yen certify no say medical device but oko elsewhere bit say Japan and US might has been certified as a medical device they use to even at the hospitals because of in the antioxidant nature and the ionized water a produce machine no na screen using in US that is what it does. Number one anti-cancer Ade Akye cancer in the US. And they are listed as number one. Wow. And say be a baha about second. It's a worldwide brand. And then they say ya phone now Google now and the boys you okay bibia no afa no phone. No find out Google AI near there exactly. Yes, no Google for US anti-cancer association. Ade Akye cancer pan Kangen ionized water, Kangen alkaline water. Yeah. Sure, and no pay the can say you can for Kangen energy drinking water. They are efie bia. Say unyan ugusonoma to so fire unsu dada unsu enya dru nsuo. Nemom because of the alkalinity nature and then the antioxidant properties and after the microclustering because a microclustering ni yanketenkete ebo rani pedua na ahoro efie ni pedua nti ejina ne nanso. Anope obi a wo pese otubi na oton anasa oton no na busua enom no obetima frɛ ye number yi anasa obese voice message ana message kra or WhatsApp eba yabejo so mo share our screen so no numbers no dey go so no for the purposes of audio for radio and other outlet number no is 0241 44 91 0241 44 91 Kangen water ye kan wasem ehu asem bia wo pese obi sa bia no wo dia o friend number ya na sa wo send WhatsApp message you be respond swiftly na ya supply Matemeda say papa before insu no ano no insu no no say Michael Afrani boni trim what you mama the edition no observe for mama birthdays we quick na me man na kwaba menim MC Ayanko. Okay, happy birthday to Rakia Sedu. Happy birthday to Rakia Sedu. Ohima Adepa Diamond of Bebiene College of Health Science from Berima Odru Nyinehini. Also happy birthday. And happy birthday to Tracy Nyako Oseye Friye. Happy birthday to Tracy Nyako Oseye Friye of Good Shepherd Ahinsai Preparatory
school from your parents. Mr. and Mrs. was here free. Happy birthday to my twins. Spend the love, Yesu. And spend the love, Yesu of Srebuoso from Boamah Drew. Happy birthday to Officer Hannah of Ghana Police Service, FPU. From Rexford, Officer Hannah, happy birthday. Happy birthday to Yaw Apia from your lovely man, Mr. Anoche. Happy birthday to Mariam Nana Esi Kwa Inkebel of UK. Minim say Ivan say Jessica Pa Neyirinia of Otek FM. Okay, I guess say our wife no. Okay, where are they, Mariam? Mariam Nana Esi Kwa Inkebel of UK. Happy birthday. And happy birthday to Efia Dufie of Asante Aguna. Efia Dufie, happy birthday. Ketchiru Bisoma, happy birthday. And a happy birthday to Rama of Easy Beauty Salon here from Safo of Eye Sompa. Rama, happy birthday. Nana Trase. Mame emana kwaba straight yeni enkomo nana wadama onana no manopei yemo achemu akwaba yo yebeji di se na ho ye onyame adam boni bia ne ye de urade ase busan fo se obeka ho aye ne nana jedu kumanini amache bare ehene na edi nkomo yi nana eka nipa makomako dumienu 12 Asantimemu ni Ashanti region yetu aba ye yimu baako na wakusi Asantimaya nem or Council of State so no mo etuma mpani John Dramani Mahamafo na kese Asantimai ensem Asantimai hiasem ye de be fa no so na obema mpani no tuma mpani fu die na ode ama mpani nana ye bebusa say so far anamuntuo nkomodie ekose yo medical chia etifo nyina na de toso so ma chia miamura asantimawura yura otokoko so otumfo se tu abebio yura anopai me mo ache de toso ma chia miamenuamo ahemfofo ene me kro ma nyina de ntia maniso ade hu kakra ntia me yes me ko pick forms e de akọ council of state no ene say sisi a council of state ya tia ba abamu no ya tia MP nka ya ti so obi DC ya tenenka ba council of state for ya na enta anti omunka enti ya na ebusa so mudwumadi ni sei na ahwe mu so anka ye bo aban so bo pa anka ye sanka council of state for na kedika bo mo so bo wo se betumefo na utumefo papa ade papa na meye na so di atama ye sole a na di aban na tem sa band by wayesi na ne futufo na ga ye to abade ma samo ko nam kutunufo no o mu se ja o mu wo he ye ka so bi a council of state ye enta hu council of state for no ye say papa na no a council of state ye enta hu ye ni mu dwumadi a mu di e de ma aban no ye ni ma say so mu ye o mu tu aban ne fo na me tu aban ne fo ye say council of state Asante region ye nkoni enkotra mu mo mampanyini yankoni yankohani kutu o mampanyinefo yekotu defo a me fi Asante we me kotu o mampanyinefo awa region nim eno me koso o region no ho asem na me ko ka che o mampanyin se ya region no ebia ya tosini enti o mampanyin hwe no to nani me de ebeboaye eno ye afutuo bi ade kwa akoma no ya region ebia school sem nye o mampanyin hwe ento nani na o hwe no ne education minister ankasa no meboaye ebia region no ye hospital se o mu nyina anye eti o mampanyin hwe no meboaye eno saa no ma no afutuo aye de kwa akotu o mampanyin ne fo na ye se ye kotena ho na ye to abama ye council of state na ye hu ebie ma na chese ya mo region no sisi ye no ma bebre hwema council of state member ma ba na komudwumadi kese pa so ne say anytime bia nam say assembly members ne MMDCs ne to muso aba no esanka de bia na council of state no mo ya to muso aba no appointees ne de abane na appointee ne say o meboa no aho na de wo yi de regional to so aba so wo kɔ ne de wo kɔ in the name of assembly members no any MMDCs no de bia so no mu wo nkitahudie bia esem ye da mudi aha na eno ne ya sa no mani nyina no
ya tutu na jeje mu se se ohwe assembly members ya obi be council of state eno a okuko mu na so bi se yo baaye ya hu ni biem nokre enti yakra de ya agency anka ya ma ohene bia ma biem nokre on se enye sa word no kra na enye oba betena so be di council of state o ma to ama na ade ba akon so na question ba akon na bebu so mu se ese so obi so opetumi tumi na me pe no me baaye no ma betwe ska ama anu age tumi no etu okọ onu so ade no abeto nokre otuamoka oh eno na asese ade ba ko challenge ayi a wo mu sesi ano obi afi so baaye na sika na wabegye me anu ma ba na ma beto ade no enti me toye no ehun ya se ma to ma twa aka de a se me no ni entita ho de bia bi eno na esi aga na esi ehwe na ye de ya de sua de kese na ye ma says can etria de ye politics no ye nhwe se emmoa can etria ansa na ya to aba amobi no sa no ma na free ho a se development pa no e be koso be den because otria o ka wi a obi so no awie obi o se me to aba ma asoma si won fi mi biem no credit na o ka so this kind no otwatwa no o to oh etu otwa so beto ade biem no se ba be ya ma oh ti an sa no ma ni nyina ya ade bi a se bi ha ade pese ehwe anu nti kra ya ni so ade hu kase pese e ba ne treat sa ade no because see an pese anka me ba ade ba ko pese e be yen se anka MMDCs no asame members ni nyina no e bi a district bia no ya ba be city district bia blano mu hawo no ya je na de akoto aban na nim okay nti Ashanti region ye 43 districts no 43 districts no nti nka ebia afimu no esa me visit obia okay aha me ko obia na so ne ko ti omu hawo no anu ne betima gina so de tu aban ne fo na me ko tu aban ne fo e de na me ko tu no fo wa wonko mo na wonko ti omu hawo nti de na wo ka tre aban ne fo oh eti we gina se tu aban ma me e de eti na wo tu aban ma me na matwi a wo ka na wo ka de na me ba de se ba na be ti mu hawo na me de kokoto ma panyina nim se hawo se na ye de e hawo mo tu ade ba ko so e ha adwe kese no so se eye assembly members no o man panyi Londraman ni mama o ka so obo be mo allowance ana ese allowance no de emo o anko on try no for mo to pay rules okay yan fa assembly members no to pay rules yan twi assembly members ne ka bo so twa adwuma assembly members need no yes MP no o mo wo emra hye bedwafo mu emra hye bedwafie mu o mo hye emra emra but adwuma pa na se pa no assembly members dey no crepa assembly members adwuma na den se adwuma no crepa ana the rex o mu take na eso sin bibia no crepa se assembly members se assembly members uko ba bi o mu di awale sem nyina no cre eno ma assembly members obi asema si wo kuro no anadwo be to wo kokko ne yire da ho ni akofra assembly member ye kokka ncha assembly member no nkodi animu obi konya police case okonya bibia che assembly member se school say yes assembly member yes assembly member ana honorable esu aban no ye edipa na mu no to no ye ntwia ne ka ye mfi no kra ye mfi no osole anu asresre sa na wo sese ne birthday ana otimi adi dwuma die se wodi sa no ma we mu nyaa ya ni so ade hu a ye kwa ye pese esra ba ne de to nanim se omwa ni ntwi assembly members ne ka e ya ade bi ehun hia pa se ntwi assembly members ne ka de nyira ye kwa hwe me ka asema akwa cho menua NDC ewi ni this selection assembly members ne ma NDC we ni this selection hwe they won about 65% of the district assembly elections no eno na say politicians so munima the eso mo hwe hoye assembly members have more big influence pa ewo nipa so eno ana mo ya chese hwe look at Ashanti region look at the number of assembly members so mo wi ni so mo ko ba bia ye tie o mu because of obuku mo ho ma kroma no omo som omo kro eti omo kake so omo koye se ya omo ko na nipa no woto okomode no ye ntwia ne ka ebe den na wono atimi ayede afiri ne kumam epepa abeye MP your MP's common fund aye tweski ato e de ama MP for na MP no MP no common fund e tweski de ato ama na assemblyman ne so oni common fund bia akwa district of na akwa CDC ne say me pese project wo beye no me krom na ka ji say ake wo assemblyman for the common fund bi ema assemblyman sanka ukrom no school dan ne ho abugu
na wako twere ni ama kakra chefa koya aka assignment se san ko bum bag you so MPs common fan obi de betima da ho for whole year no fan en sanka ne term nyina obekwa no atwere ko no akoyi na ade na ne yesra ban se anke beka assignment members ni nyina bom ne yesra ba se MPs common fan won chemu mienu yes no on fa Emma assignment members no now for half no so call MPs no na assignment members no so adwuma no mo ye no emfa so a na ma assignment members na ebuo emla assignment members no but dey ye ne dey ase sabi agrobi na edi eti sa no mo nyina ya pese ye betena ho hwe me ba na aka regional minister asem hwe wo ya blantie no ba ye hwe eno ma wa start ye ahụ se ya amfa ye ho anwuram na ya moa aban na ye kase aban na eno ma bebre beti akem ebe ka akiri ye kase ye jabo no aso wo ye nipa what ya say enti ono de nko ano no ko abetima ye enti sa no ma ye mu nyina ye no ma nkitingiti ya say ye kɔ sre aban no so onto nani no hwe asame members no wo asame members ye nipa sabi wo ma ye uko che obi ye say we ya asame member edi eda so the same honorable no na MP so eda so who minister so the same honorable no eda so the same if you know enipa na eto abama wo MP no the same people na say eto abama assembly members obu ya campaign say dem so ya campaign ya obu ya campaign say dem so ya campaign ya say san kofo ye mu nyina ato ho na ye moa wo mu na ska obu de koye campaign wo MP dia e no dey common fund e wo ho ye say twia o kai ma ka lo ye ma we assembly ma du obu wo sa obu ni sa no man afi ni nyina ni afa moto baako ayi ne tam ni nyina ni afa moto baako na dia ma no obi yale obako ba bi o yale ye say assembly ma nkofa no ko ayi na moto no de no ko moto so na de ko ayi ahụ nsema assembly members ni hu no ha adwen na ese asanteman ebetuma tumpon a ni nyina gyina sansema ye ka so ahụ assembly members no ye ka ground so a omu nenim form omu nenim de ye koso ye no omu nete mfichire ni ye mpotemo ye no omu anete acha se eti se asanteman ye ka se puntu beba na ye involve assembly members na ye ya enye ye se council of state assembly members na ekoto aba what I say ebi ni nam say me de me diska ebeje fine wo twa wo kan candidate ni bi say omo di sika ekoje yes yo twa wo kan e twa betwa aka bi dabi o twa wo ka wato ba sa no ma we ensema me keka ni nyina we nya ye no ma ye pese de gugu akwam ni ade koto ma mpanyina nim e di ade say de koto ma mpanyina nim opagya ne ti no hwe no boaye won twa assembly members ne ka MPs common fan won chemienu no fa fa e ma assembly members no ahụ se be ya assembly members no yes enumonyam ebo mu so be ka yes obi ya assembly member no oni enumonyam a na assembly member na fa so be no wo ye leader wo nti obi o ye leader no okọ ba bi na enumonyam ni mu a okọ kan bibi akra ye mfa ba de mu so enumonyam ewo ni mu a omso na buaye ma ye nkuru nketua na nchechire ye ekoso acha se de dwuma di assembly members ni di no ye I for mu buaye pa oh enti yesa aban ne se once aban no wo ya aban na MC ni e wo kromo na DC yi no so ya aban na MC ni aban na appointed ye twia ne ka no de ono so ya aban na MC da de ne twia ne ka aja se assembly member ba bibia to akọ DC akọ bego mu sa ebi kwa mfi o mu no mo ka de echo mu aja se DC obi be DC ya for ne term no for 4 years we timi sifie assembly member ba protocol to be ahụ omo so abusua omo wanye omo ahụ ti ese aban no yesa aban sa aban nwene asame mebeso ana de twa to so ye asanteman empuntu ni nyina ye koka ba ni nyina ye asame members ahụ omo nyina na ese no mo kambom se be ye asanteman betima apagya ne tuma fafra ahụ se yesi ya na ye the road contract ama se bi okohwe obi o ye so abekwan sa asame man no es ono no eka contractors no ho no boa wo mo no chire wo mo enoma bi no di wo mo chi no de pressure to mo so ati ase ba asame man no come de na o so re so kwa kwa ekuru o fi ahụ sa no man kete ana schools dan chese obi na no amekọ ba bi o che na makopa nji obi amomo ti school dan ya dom and hospital na no kura hospital o si no o free DC no DC ni ka chense o ma be kwa ha ya wasi DC ni se mewo membra na sa benya ni munyam se mema one fi no
esusu kuro na nchechire ye regional minister the free Kumasi ekoye what I say so many assembly members nam say no kra assembly members ne catch DC is nti no omo promise what I say eti aba ne ma assembly members no to me be no obaki omo kakra what I say be mo omo yadua DC is MPs obi anti ma informo ni mu emeyefom ono oba obeka no kure na yede achiro enti na ye say asantema punto so ade bi ede akoma so ana sabi book bi ayewura de share yewura dwomani ma aba asantema punto ni nyina so ade bi ay say yekọ kai no say bi a omoa say be asantema betuma fa no tuma pefra confanoti project ye nyina ye ba as a council of state aye nyina de hu bagim ati ase atwe nipa ba amom ye nyina meboa ye ne aban ne so aka bom akasa amom nyina beboa ma konfa no che ene so afa da tuma pefra na ye semo ye dumienu ena mo contest na eda say on the ballot paper me na say me na me midfielder me na me da 6 okay una bosses me na bosses nti una che passes ni na na 6 so dey na who say ya tashi goes ba wo say na born ye skillful ya tashi goes no cre nti ye de enye bibia say bia ye to ni eni bibia say but ye pese ye nuamo omo toye na ye hu say obi kasa obi ye council of state me ye nyini free bibia mu wo ka aban no ati mine nchechire o ka ma na nchechire ho bi enti subo bi e ba ya se council of state so mo so gibi ati ase enya aban no kwa na de bi e so ya na edi na tem so anye sei sebi o ma panyi o ba e hwe na appointments ne no ma wa start ya very good ekoye pa wa yama chese obi a nya bi oho me ba na me ne oni minua na me chia minua jabali kasa oho we obi a jabali obi a obre no ho ase pa jabali obi a obre no ho ase ono ane boss Joseph Yami chese me hu bi da sanko ma party kura ba pa otumi che mo fa otumi ni che mo sam nya bibi bonya bia o mo ye bi o mo bro mo ase pa regional minister ma ban so no so ahon brase ewo ne mu ahon ti o mo ye nipa a wo no mo ye adwuma eyeye nim say appointment ta Dramani Mahama president wa ye no ewo saa Jabal regional minister ni ye nim dia me ogidi o mo so ba ba ye adwuma kese aboa no ba be ye adwuma be ye sonko nti ye nyina no ye fodo na se aban no se so mo tie nka o mo moaye na ya ni so ade hu o mo maye de mo mra ana asame member so meto aba me de me da no ba 6 midfielder no nti mo hwe na mo fa tumi no mame na ye nyina ye nka mo na ye kopem puntuo famre asantema na bi nka Ghana do bi bias na ye da se market kakra be so na asame ko bi na man ka bi de we ye fa kakra bi so mo ze una campaign say we campaign manager say we you cheze ototo yi ni we chire no kra the chief for the phone na Sompa radio and TV senior nana ka no say eso no ya ye nyini ba no better say obi a council of state who say or packing Pajaro what does it na ya do papa na ya horo who no who no or betem etuako see we council of state one cry yantin nke bio eno na nana jidu kuma ni say otoso na o say sa tete council of state no atwam say niema no asesa mna dane yese no to mampanyini fo a wodo dim de ene origin no ensem ena ekosere no na obetimi aboa man putu timi e de afa ne ntoma paifra enda enye partisan so what as enye partisan so no na obi dika say we na NDC for na ya confirm no say ya to abama enye partisan nipa wo anisode hunu a ne policies no eto asomu na ye nto abama no okay sa nipa no so no eye nana jidu kumanini otoso 9 oda number 6 number 6 ana ye da se nyankopon ya adoma benada ye de ani beba be de akiri e wo honom se we de RCC e ho ana mo beto no
yɛsi nipa 86 ɛna ɛto aba no nyankopɔn yɛ adom banada yɛbɛba hɔ na ɛde ani aba abɛdi akyire yɛ ɛna mɛsrɛ wɔn a wɔbɛhwɛ abatoɔ no so no ne akyitaafo do wɔnyɛ ntɔkɔsɛm okay ɛna ma obi antra sɛ wɔbɛ massage biribi wɔ hɔ okay sɛ mo sɛ wɔbɛwia mu wei nipa te sɛ no wia ma nwia ɔho na ɛkyerɛ sɛ nti no arabati biribi ana sɛ dɛ wɔ abatoɔ deɛ sɛ wɔn mo wɔne ana hɔ deɛ a obi do sika bɛdwa danka so ate aseɛ yɛnkɔ ne finkyɛm na deɛ dɔm no ɛpɛ no yɛnyi no sɛ dɛ bɛyɛ a wobɛtumi aboa asanteman anaa mu na waboa asanteman ne puntuo afa ne tuma pa afira nokrepa medase abzafo nti weye ɛyɛ nana jedu kumanin a ɔtɔso ɛnan nana amache bare ehene ɛne yɛte ne nkɛn council of state mpanimfo a ekutuma mpani ɛfo no nana yɛdase patcho yo ɔkɔ na akɔ ka ho na yɛtuma mpanimfo asantemam nipa makoma du mienu ɛna kyɛ sɛ ɛkɔ nyankopɔn yɛ adome brada ebedi ho nkomo bebre na yakɔ hɔ na yɛ life ayi free hɔ no mo amenko givers hɔ no mo sexy givers amintie we mintie Ghana for kwaba na yama wana chen famra Ade Akye Abia on Sompa 93.1 live on Sompa television mo tie kan on Pabridia yeah ba se through near the appointment and come every give us about center kwanche for penning Dr. Solomon Kwabia Dano na docs ye misa se wapombe ho seminate saying na enyempo a rest assured say ya monkomo enfan mi se makakra da ye nim na pomode passion kwa wo penning Yakopon benam yenso na won say timi aka yenu ahodo enum awo edwaso mumienu titiu pa na ye nemo ba bedi ho enkomo ye bedi nkomo de afa ye give us about mixture a dry boa na boost immune system malaria, typhoid, and after joined us a bit to us here, so and so at a free year when it anymore. Now, I think to give us P capsules and after co capsules, and memma one more the offender say erectile dysfunction. A bit to say how I say a free hormone and nothing. So a man and memma when I think a semen so from the beboa na a use how a free hormone now your bema or low sperm counter a be improvisano. Now, if you cook on your mamma and home branches in an a two and see the affinity kind of channel to say, baby, a two nubia or my gun and munity true power. And her bashops out no kind sisters say open give us in product ni be na what to your mouth for be as be dramatic say give us and I simple and they give us a din no may pay into Gia Michelle Menje a original give us na FD Wujuma baby a tune will be our kind sisters so we be fragan on 0543 0543 222 470 0543 222 470 na apomodem passion kon a wo pe no yakopon benam so na won say to me aka no kroje de bia say give us yakoso e push this advocacy yes o medication no eno na ehia yen inte no ya kira wo yare no kofa ba na ya kira no ma hodo ye mmoni pedia no na afi on top of it no ya recommend give us ye nro no and so e the amount no e ya de ba ko a ehia yen sanso na afi de bia meka say yare bia wo the tenacity say betimi age wo nkwa e de afi won samitime so yare ahodo bi ebebe ne pedia no so ne titru pa ne de ye nro ne timi esa na mesrew mengi yimo ente sa de odwen se enya wo hwe no ene na din sunsan so bone enso beba woni pedia no eso na give us about mixture do na ebo na regulate wo immune system no de bia meka say wo dwumadi ahwonko a edi edema pedia no aya ye ntan chema ne nti ase de obetia ne se ye ka ne se ade se immune system no esi kwan anase esi area no kwan yes no kra na how ekwan ben so na first one eye ne de ne se be identify area bi ebe ne pedia ne mu na afia se keep record and data enra me chemu ena so me se chemu na ne nyina ne se record and data na ya area aba ne pedia ne mu foforo na astore anase mpo ahye no nso sa area na asa yi ne tibie ma na aboa asa ena afia area kra eba ne pedia ne mu foforo that is the first phase of area na the first stage of area beba na identify na asa e de afi honum nti honum give us about mesh channel beboa na ma hoden hwonkom aba ya immune system ni mu na afi component how do better say obon maro or timers and afi complement system etimi aboa na enya hoden hwonkom na asa area na ase e de afi honum say immune system as one hoden sem sha ase se eba e forma ade se obon se immune system no who frequent illness or tie area we be no manuro with over time
yare no ntemi nko we nyina ye nneoma ahodo a eno nso ebon ka ye ntemi sew mema immune system no eso ahodensem enso ema form sanso na afa yare I friend is malaria betu ase akwanhwon koso e de afi woni padie mu abra female anopheles mosquito e ka ono no the plasmodium parasite mawa no e go ni padie no mu in previous times and recent times ope yare a killable disease a abibimem hanum say edi enya pam yare friend is say ntridi yare malaria yare no enti so no give us about mixture ni bi na emmoa na into malaria mawa ni free woni padie no mu yen keep an environment ni clean gutters a aye chok gina no yen hese ye be clean mu se ne ye be generating tontoma nam say the more ye fia hodo no na generate entontom enti mesro pe give us about mixture do ni bi anom hu so ho ahya asese ya shin fi fresh asese me free one and take akra bia na wabra we anuoma hodo e bon kan ye ama wa hu se wanya yare friend say malaria yare no enso ebi wabra female anopheles mosquito all ka on no the plasmodium parasite mwa na ekura eye malaria mwa no odi egu woni padie ne mu enti mesraw pe eye givers herbal mixture do ni bi na enom na ene woni padie no enya ahoden hwonko sanso na afa yare fa ne se join the sebetu ase typhoid nso ebetu ase salmonella typhi emmoa ene wonom spread through nuane ahodo a ho entem na afa ntu ahodo ya ho ntem na ekoni padie ne mu no ebenam so ama wanya yare fa ne se typhoid yare ni bi enso awa ye woni padie enti mesraw numbi na entu ase give us P capsules and afa give us core capsules and so eboa na ene mema one more the afeni say erectile dysfunction e be generate moja every a year onipadua akwa afeni say arteries mu na the above veins a be ma wo reproductive organ no eho na etimi aye stiff na wetimi de adi dwuma sanso na fa be improvise on a year or sperm reproduction e be ma hoden hwonko enso de abamtene say opeba obetimi enso menya bi kokko ni amama ngene e wo nipadua no enso mo blood vessels na stretch natural obeja wona obehu say blood content e wo ma me shonum give us P capsules and afi co capsules na betu how na say dey few honum kokko ni amama e wo nipadua ni mu nyina ene ne other branches e ka ho nyina no me shall onum give us P capsules and afi co capsules na trusted ebeboa na sa how ne tu ase me shall je na besa no frey ne emon komo sanso na afi wo your bow ya be ma watin kasem me ofom obi so mo so nya that sense of feel sanso na afi o se wo ho no ma wo nya that sense and that sensation is o person odi mpemu agro say embasa idea say is basically not the best intimacy Gianna best fraying on 0543 222 470 0543 222 470 that you turn no bia wo man Ghana mo kwa insistent so pe give us your product ni bi na pe di djuma matemeda se pa bisanfo ma yento ade kakra we Multimedia Institute of Ghana for ye dwuma ye so ani je ho so pese wo ye bia for Multimedia Institute of Ghana na make come for the ama journalism, media studies, film and TV production, bano, video editing, camera, lighting and sound productions and more na ye be graphics, website design, DJing, fashion design, marketing, and nyina ye bi wo Multimedia Institute of Ghana. For awosa school ya jenya sem ketwa uwie school no a ye behwe so benya baby akwakoye attachment na wanya baby so akwakoye wadwuma Multimedia Institute of Ghana. For ye wo ofuri krum STC junction na so ye wo honomo ye forms no obenya bi ato e wo honomo na obetima download bi so e wo ye website no so www.mig.edu.gh 0244 488 418 now ni edi enkomo Van Dyke Healthcare Vic Dank Healthcare for say oyo bia yesi yade bi ye kwankro fatty liver nom enweche so no yesi sadie pino a agini pedue ni maboso wanya kidney stones no chese yade ne ye kwankro prostate enlargement prostate cancer ene chese yade bia ya agini pedue ni maboso a wo kira ya sabia wonya no aduro no Vic Dank Healthcare efro ye wo ahojo
Daban Sokoban J Kofo Senior High School no junction so hono mo a ena ye wo bra ne mfedru enkan ya de ne bedwane 0247 665436 0247 665436 ena ye to asase bi wo agrek ngomase eben Hope Exchange Hospital no a 2 plot of land a 100 by 120 each plot to be a agrek ngomase Opokuware school no echi hono mo a ene ye ken be Hope Exchange Medical Hospital no for assassin da yi manso bi eni so o pato a for 0249 917998 0249 917998 na ene nin komo the Greater Kumasi Festival of Miracles na buzianfo ejinam ene ena chese dwumedie ni nyina na yese 7 to ho ene na dwumedie ni nyina ebawie eye okuku ase astrotef ono mo bantima ha ya okọ eye abrepo junction a Adventist senior high school na wo ho no no ho na chese yegyina mu dike abusua kone kofa wonhyira kone kofa wonsenkyerene kone kofa ware papa na ko na ekofa umpeja ewo afimu admission St Andrew Senior High School eguso aye ye jenkwala no abusua for courses ni nyina St Andrew Senior High School ye bi eba no science no eba no chese course be ni nyina ye bi hostel facilities ne boarding facilities ewo ho no mo edeman kwala no ema computer no nkoto adwendwene bi amfa ma batan frey 0244 696910 0244 696910 na ini enkomo na ini nkomo enko yenim Obo Herbal and Medical Research Center so no efro se yade bia wona se tatai stroke no ajewu ma chese ojewu ba bia enye utiri etimi dwa ne yefre ne sa sorobere no migraine bi te so a abuziafofo ne kire Obo Herbal and Medical Research Center na yemo ye Kumasi adoato adomanu ha ya eho ene wo ena chese yare bia e modi ne enyi bi mfrim e ma onko kasa wo yade wedi ya modi nti wontimi enko o kidney ni o liver ne insu esi aba begina obrebo ne ade ho nyina ko Obo Herbal and Medical Research Center ono mo ni nto ase inform 0249 761508 na yene wo edin komo 0249 761508 na edin komo Aiming Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital abusiafo ye adwuma amen o say Allah usafi twediampo nyankrompon yaresafo yankase ya bibidro ya esuru safo mi safo ntiane akekedo kakra ene ye dia wono a ye de etu yade asinsie bebre ni na Aiming Scientific Herbal Hospital etu yarewase ede wo gie ene fa ho dia bre wo yade mabusia ko na yewo efidie ho no ma efiri wutire so wutire nwinu so ekosi umawre so be bia yade bia hye bia no Aiming Scientific Herbal and Alternative Medical Hospital yebetu ase de amade whole West Africa yenko a ene ye operate se Herbal Hospital 027700 1234 0277001234 na yene wo edi enkomo Dawood Herbal Clinic so efrefro Dawood Herbal Clinic yefro se usisi ne ya ya sasabro na tew so e ma che se oje wo anye na anu ye wiemu nsesa ye ya asemframa no na anu ye edwunin oje wo ba bi anye a ko Dawood Herbal Clinic ewo adjuso krapa ejuso krapa na buzianfo yemfa duru enkan e ba ne se odwent wapono so eni tutu edwa wo oje ho ba bi anye a Dawood Herbal Clinic yefrefro 0244886437 0244886437 of 64 efrefro oba hey oba edu ba bia hey osementinka ni feelings bia ene duru ba bia chese me de me nsabuo no kro bi kro timi de cat tu no sem ne mbum sa 2 days na twa me de me nya yi bia o yare wuwu ba oba kope offices edro ni bi na enonnom obetimi afre telephone number yi pharmacy shop ene drugstores awodo nyina abusiafo ebi e wo honom 0596 607858 0596 607858 na oni wo mo edi enkomo Time Herbal nche bia and I just say time dia abasobo a wonu magikuri mu nyasem keto malaria de bongarat bonu tu baby wonu mu ato honam ye omre megime hu baby enye Time Herbal Mixture ebebo na Time HH Herbal Mixture and then a capsule so e wo dwa so obusiafo edi dwuma pa 0244417669 na ye je wo so and na Yaw toothpaste
ɛne ne brushes no ɛwɔ dwa so opɛ toothbrush a wode to sene so a ɛbɛyi scent ne nkanka no ne ade afiri wɔnum ama wo sena pipe fita de ama wo a Yas toothpaste ɛne ne brushes no ɛne yɛkamfo ɛde ama wo Dimpa natural health for stomach ulcer de me se enko baabia stomach ulcer enko baabia me no wo tonchia ko Dimpa natural health clinic hono na ne Dr. Sante enko tonchia uduru honom na ulcer na enko a usham baabia jusika Dimpa natural health clinic no ulcer die asiebetu ama asiahye 0245118434 0245118434 for your dechem so first baby ana mention health insurance for no no e dan nim no e ho na Dimpa natural health clinic ye wo obu ano ta hyehyew o aduane to yem kakra bia na oyefunu samfono ohutimi ye obasa okokete so kura wontimi na also no bi na ebo nka ye symptoms no ebi no Dimpa natural health clinic no and a Fibo Ventures for the asphalt toothbrush and the Afi Fresh herbal toothpaste abedwa so a eno so wunya wo sene pai fita ma osena ho den enko ese bia wo de yi kokoto so ana kese kwakoye yi na akwako pai moja bia ne ade a ena Rubat lubricant so dwa so ebusiafo car no be ko smooth ding engine so be badwuma enko ya manfo engine a enum petrol otowiase petrol nyina gu kadima a wonfiri asensene ha na esa no Rubat lubricants no a ena yede eguye engine oil papa diesel car petrol car bibia Rubat lubricants no a ena yede djuma 0592 350916 0592350916 afei abzanfo the electric so onye electric da so electric as onye electric obema 10 gram as was me electric abzanfo trase na afei wasum atwaso ede afri ha sei ede amaye mame empia ade entum mo aha. Let's get ready to. My name is Kwesi